hei voinia Mizoram Pradesh Congress Committee Vigilance Cell ina press conference kan kova local zong te kan lo lom chewa chipai kan buk chew ni kan riat thep angin tun haya CBI in Mizorama corruption chungchanga thil ti diklo tu te an chun chui thei dan tur chungchanga thu tam tak oma hemi chungchanga hian thu in chu version kan ti mai chi hrang hrang oma nimin pia loka khan ZPM lamin press briefing te nein wanglai ni newspaper hrang hranga te social media hrang hranga an in soi fiana an in soi thiamna mu tura oma khang ZPM ina December ni somni pariat sang ni somni pathuma CBI na Mizorama case anron chui ve thei na turatana phalna consent notification an chhua tidang lama zun ni somni pasaria notification an chhua chu Mizoram gazette official gazette notification July ni khata anron chhua kha khan aron da zero ni omze nei lo aron siamani ti chungchanga thu in chu oma ZPM lamin December ni somni pariata general consent an pekle July ni khat sang ni somni pali official gazette notification anron chua kha adang lamna a omlo ti zong ten tran anron kho a chuan tuna notification an chua July ni khat official gazette ron chua kha general consent nia a man pek nen dang lamna omlo te anron ti a chuan general consent omziate dan emaw ko tinemo a soifia na definition an pek po nilaw mangin anron soifia velane amay ro cho poimo bera chuan general consent omzia nilavin Mizoram sarkar ina gazette notification mga CBI tan permission Mizoram chunga public servant te an chun chui thei na turatana phalna an pek in engea huam ti kha apoimo anitani December ni somni pariat sang ni somni pathuma notification anron chua ka chuan Delhi Special Police Establishment Act Section 6 Section Rukna ina thunei na pek angin Mizoram chunga CBI-in case anron chui thei na turatan phalna kan pe anti topani kan hriat theu angin CBI he Delhi Special Police Establishment Act sangka jakwa somli paruk mga din ani a hemidan noya Delhi Special Police Establishment anti omzia chu CBI ti nani kha mitam takin kan man lo te po ani mai thei CBI kan ti chuan Delhi Special Police Establishment anti Delhi Special Police Establishment Act sangka jakwa somli parukina aron ti akha ani a chuan
July ni khat sang ni som ni pathuma gazette notification anron chhua that le akhan chiang taka anron soita ka chu CBI te chu central sarkar na thok te le central sarkar nuaya public sector undertaking anti na thok te chui thei na Mizoram chunga chui thei na ape ani ama ero chu Mizoram sarkar na thok te Mizoram sarkar nuaya sarkar na thok te le public servant te chui ani main Mizoram sarkar phalna asran pa anlak zelangai ti proviso akan chiang takin an ronda ani chu wangin December ni somni pariata general consent an pekle July ni khat sang ni somni pa li a gazette notification mga phalna an ron pe ka ain ang rengan ni ZPM an ti hi chu dot mutu mane ti kha mi puita hriatura kan soidu ane achan chu hey pudu omangei po in nikum MLA election zo sarkar an han siama MLA te na assembly session an nei masak ber tuma governor address an soy ho na December ni som pali sang ni som ni pathuma Chief Minister Pulaldu omana athusoy hemi chungchanga athusoy aka e kan siar chua kanga lo ngai thaula thuasoi zinga aron soi tela chu kan sarkar kalta akhan lok ayukta in CBI ne na pek arot pathum lai kan sarkar thelu kan sarkarin alo dang chata pek aphal lo kha ani a keini ero chuan general consent kan pedona engma phalna mindil angai don lo an kuta thulut chu an investigate mai don ani atiani chu chief minister Pulaldu oman assembly house governor address soy ho na asoy nge yani December ni sompali sang ni somni pathuma soy ani helaya Mizoram lok ayok tay na CBI ne na pektur case pathum arot ati tekha central sarkar nuaya na thokte emaw central public sector undertaking nuaya na thokte chungchang anilova Mizoram sarkar nuaya public servant anti te chungchang vekani chuwangin pudu omana kami tuma CBI te keini ero chuan general consent kan pedona engma phalna mindil angai don lo an kuta thulut chu an investigate mai don ani ati khan Mizoram sarkar nuaya na thokte public servant te atin zone ani ti achiang ngoi ani ama ero chu mania July ni khat sang ni somni palia notification an ron ti akhan a proviso akhan chiang takin aron ziaka central sarkar te tan phal na anpek rual khan hetiang hian aron ziaka ni ta khan subject however to the condition that no such investigation shall be taken up in cases relating to the public servants controlled by the government of Mizoram except with the prior written permission of the state government tiin kami notification akanan suani chumi omzia chu Mizoram sarkar nuaya public servante CBI in ansui main Mizoram sarkar ne natrangin zia ka phalna anla phot zelangayan ni anti ne heta yan chuwangin heile pudu amana December ni sompali assembly house athusoi khachu in person hlaw ani chuwangin ZPM 10 general consent kan pe kan intiam na angin kan ti ani anron ti hi chu dot muklum ani ti hi
kan hriat apoi moin ka hria a hetiang permission an pe ka hi chu ama po om sa vikalo tin Mizoram mi puiten CBI tan CBI in corruption case a chui theina turata na phal na pek kan ti chungchanga hian central sarkar na thokte le central sarkar nuaya an public sector undertaking nuaya na thokte hi kan ril ruwa om ngai lo keini chuan mi puite hian Mizoram sarkar nuaya corruption na salutuk hi an kham to an ninga chuti rualin Mizoram sarkarin Congress sarkar hun laya dan pasani kha Mizoram Lok Ayukta Act sang ni sompali pasani a Chief Minister te le million lok te thenga chui theitur Mizoram Lok Ayukta chu din ani a amai ro chu kan hriat thewangin Mizoram Lok Ayukta hi din ni ma sela na tak tak thok thei turin thuam chak ani lawani CBI ama pualin investigation wing po nei lo investigation ti tu tur ama pualin na nei lo dana chuan om thap Lok Ayukta hian ama puala investigation ti tu tur investigation wing anei tur ti ani thapa ten kota hrem ani theina turata na vabo zui tutur prosecution ti tutur prosecution wing po anei tel tur ti ani amai ro chu kan sarkar te hian Mizoram Lok Ayukta hi ti chak andu lem lawa chu wangin tuna po Mizoram sarkar khai Lok Ayukta hian complain alo don te chui tur hian CBI emaw Mizoram sarkar nuaya om ACB hi Vigilance Department Chief Minister chan nuaya om ani a ten tuna hian ACB na thokte hi anvai ti theitur hi Mizoram Police atanga deputation om te ande chu wangin anvai hian Mizoram sarkar nuaya na thokte Chief Minister le Home Minister ina a control na nuaya mi hringte anni chu wangin anni hi chuanin minister te chief minister te le an thurwal pui te chui tur hian an che tak tak theilo ma ni pu te an du hun huna transfer theyemo ani lo point an thu nuaya mi mo an pu te chui tur hianin thil ti har mani a thei lo tluk ani chu wangin officer fel tak tak mi mal chuan fel tak tak po ni sela mani pu te chuya an thiam lo ani ti a an thiam lo na zuk mu chu hai chuak zar zar tur chuan thil ti thei lo tluk ani wangin Lok Ayukta hian ama pualin investigation wing nei ro se ti te tin CBI Lok Ayukta in case chui tura man theinan state sarkar hianin general consent pero se ti te kha kan demand thin le Mizoram mi puite du dan ani a chu pulal du oma tuna kan chief minister po hian a hria a campaign nan nei lai le campaign nan nei to lo nu mi pui nan than thin nuwa po ala soi chun zo mani amai ro chu tun naya July ni khat sang ni som ni palian notification an ron chwa khan an thu soi to thin te mi pui ma an in tiam na zong zong a kha an ron sut le ta vekani emi phang hian chu wangin voin ni a khan chief minister nena le kha kan pe a chu ta chuan tuna Lok Ayukta kan nei te
ti chak tur ti mai ba ka lok ayak ta ina adu huna CBI aman thei na turatan general consent turin kan nge na chu nakina copy te po i kan la in hriat ve turatan kan la ron semanga ten poimo taka chu CBI te hi di china kan soyang khan Delhi Special Police Establishment Act noya din an ni a state chunga hian state sarkar phalna lovin investigation an ron ti thei lovani achan chu territorial jurisdiction an nei lovani state ani chuan central sarkar na thokte laka case chui tur pon ni sala Mizoram chunga an ron du don chuan state ina phalna pe ka ngaya hei chu koi state ma in an nial ngai lo an phalvek state hovi tam takina an du lavero chu state sarkar nuaya na thok public servant te minister te chief minister te po CBI an an du huna an ron chui thea kha an du lo ani tlang puya amai ro chu thil tul ani loisi ani chu tuna kan soyang khan Mizoram kan chief minister laka eiruk na complaint lut lo om ta sela ACB a department control na nuaya mi te hi ba khi chui tur kan nei lawani state a chuan anni khan chui ta se enge a result tur a chiang sa vek chuwang chuan CBI te po hian chui thei sela Mizoram lok ayuk ta in rule ati ni chuan CBI adu huna request asiam theina turin state sarkar phalna ngai lawati kha athalomi kan te ani chu pudu amangei point aron soi hausa asoya kha state sarkar kalta khan case pathum lai CBI chui tura lok ayuk ta ina phalna adil state sarkarin aphal lawani ati akha khatiang thodin huna din kha adu le ti hemin notification na tang hian alangani state sarkar in zia ka phalna an pek phot lo chuan CBI in Mizoram sarkar noya thok public servant te achui thei lawang ti he July nikhat sangni somli pali notification a hian telani hei hi pudu amana house asoile kanti ang atika a in kal chiang bang ani tika e kan soinon dua engemo e soibel turte po tam ta ko om hemi chungchang a hian amai ro chu engani khatiang a te khan du tok ri ila nakina kan le kha copy le hemi press statement hi kan ron tianga ta hian chip chiar zokin zia ania chunga tang chuan hriat turin nein karinga ten tuna po in han chiaranga hriat thiam lowengemo rin hlel engemo lai in nei ni chuan englai po in asoifia turin kan in ringa kan omani ti kha in hriat turin kan soidua ten hemi chungchanga hian zo te po in du in kan ringa chuwangen zo na nei te le zo na zo tu tan tuna hun kan lo honge